You mesti ada perancangan. Aku body steady, fikiran steady, badan steady, stamina steady, tak ada penyakit, kan? Tak ada obesity. You kena berfikir macam tu. Badan kita. Kalau kita tak pakai, kita tak pergi gardening, kita tak jogging, kita tak walking, kita duduk diam saja, cuba buat. Pakcik cakap 3 minggu saja buat. Dia punya strength of your body ni, dia akan less 30%. Itu very dangerous. 30%. Dia punya physical, dia akan steeply dia punya decline. Sebab itu, bila masa bermain, sekolah pagi, you don't waste your time. Go and main. Sekurang-kurangnya you jalan kaki. This is a very good form exercise because hadis Nabi banyak menekankan tentang jalan kaki. Dia tak usah kata pemimpin, jadi orang biasa pun tak apa. You mesti ada perancangan. Aku body steady, fikiran steady, badan steady, stamina steady, tak ada penyakit, kan? Tak ada obesity. You kena berfikir macam tu, kan? Bukan pandai, tapi mati cepat. Because apa? Kencing manis. Kenapa kencing manis? You tak gerak pun badan you. Orang pergi main bola, you duduk, tonton orang, tengok. Go! Badminton ke, jogging ke, ini ke, sekurang-kurangnya, tanam bunga pun bagus. Ini adalah satu exercise yang boleh maintain your body kalau you nak hidup lama dengan tidak ada penyakit. Tapi physical, tak ada galang ganti. You got to move your body. You got to move body. You got to climb the stair. You got to climb the building. You got to climb the mountain. You got to climb the hills. You got to play football. You got to play golf. You got to play sun. You must move. Tidak ini. Tidak sakit. Dan dia akan beri efek kepada jantung you, kepada konten, sugar content you dan sebagainya. So besok kita main silat seni kayung boleh?